Тыркоу къэлэшауэрэ Раисэрэ Краснодар кӏэлэегъэджэ институтым физическэ пӏуныгъэмкӏэ ифакультет зэфищагъэх. Ащыгъум запшэрэ еджапӏэм щызэдеджэщтыгъэх. Къэлэшауэ нахьыжь курсым исыгъ Раисэ гимнастко еджэщтыгъ. Пшъашъэр иунэ гъэкӏотэжьзэ ышӏынэу къэлэшауэ изын къыреты. Джащ тетэу зэдэгущыӏагъэх, зэрэшӏагъэх. Илъэс тӏокӏищрэ пшӏырэкӏэу зэкӏэӏэбэжьмэ, зыщыӏэныгъэ гъогу зэдэтехьагъэх. Он рассказывает, что он оставался без мамы, что у него 2 маленьких сестры, 2 сестры осталось. Мне было жалко этих девочек, как я их уже полюбила. Я беспокоилась о них, каждый раз спрашивала, только о них говорила. Вот так. Ну что, и так прошли все годы, пока мы учились в институте. Раиса джаущто набжич дэдо шхьагъусэ мышышыпхъхэр дипӏугъэх, ежьхэми шъэуитӏу зэдагъотыгъ. Къэлэшауэ къуаджэу афэпсыпэ къыщыхъу, кӏэлэцӏыкӏу ныбжьыкӏэ спорт еджапӏэм екъуапэ дэтым ипащэу илъэсыбэхэм лэжьагъэ. Раисэ станицэу выселки къыщыхъу, мыекъуапэ япшӏынырэ гурыт еджапӏэ физкультурэмкӏэ кӏэлэегъаджэу илъэс тӏокӏрэ тфырэ ӏоф щышӏагъ. Зыщызыпчыгъэхэу якъини ятхъагъуи зэдагощыгъ, лъытэныгъэ зэгурыӏоныгъэ шъхьэкӏэфэныгъэ зэфыряӏэу ящыӏэныгъэ гъогу непэ къызнэсыгъэм зэдакӏо. Никогда не обижаемся, мы никогда не кричим, не ругаемся, никогда такого не было. Не бежи ашам, сижакудачо бахунгуша. Сария ашам зацухугом сиягачо. Фата тадд сиджами офшиджами сфхама шосатлоос. Хьалэлых, цӏыфышӏух, ныбджэгъушӏух, гулъытэ дахэ, шъыпкъэныгъэ яӏ, хьакӏэр якӏас. Къэлэшауэрэ Раисэрэ зышӏэхэрэм мыщ фэдэу ягугъашӏэ. Яӏахьылхэм, янэӏуасэхэм, рагъэджагъэхэм, ягъунэгъухэм лъытэныгъэ зыфыряӏэ нахьыжъхэм ягушӏугъо мафэ адагощыгъ. Цӏыфыгъэдэхагъэкӏэ егъашӏэм бадзэгъэ тэджыгъэ адыгэмэ зыфаӏон фэдэу къэлэшауэ шабэу гъэӏылъыгъэу бырсыр пэмылъэу егъашӏэм дунаим нэпэ къызнэсыгъэм тет. Дэхэ цӏыкӏум ежьы шъхьаусэ ежьы шъэуитӏу иӏагъ. Кӏэлэ нахьыжъэ дунаим ехыжьы игъонэмысыхъуи Юрэ кӏэлэ дэгъу шабэ джафэдэ къабз мыдэ Руслани лӏэгъэ цӏыфыгъэ къэбзагъэкӏэ унэгъо ӏофыкӏэ утэкӏонэу щытэп. Къэлэшауэрэ Раисэрэ яунэгъо насып гъэпсыкӏэ ясабыйхэм ягуап. Яушъыйхэм арагъуазэх, нымрэ тымрэ ягущыӏэ уасэ фашӏы. Во-первых, жениться нужно 1 раз. Это я исполнил. У меня прекрасная жена, прекрасные дети. Нужно хорошо учиться. Это заповедь от моих родителей. Абсолютно согласен, чем занимаюсь всю жизнь. Зэлъашӏэрэ ӏэпыӏашъэу еутых Асие Къэлэшауэрэ Раисэрэ нысэ зафэхъугъэр илъэс щэкӏ хъугъэ. Пщыбащэмрэ ищысэшӏух, лъытэныгъэ дахэ афыриӏэ зэпыт. Зэзакъо зэцӏыцӏагъ сӏорэпау зэгурымпӏуагъэхэу закъо слъэгъугъэ. Сыгурихьыгъэр тэтиунагъуи джай фэдэ хъугъэ. Татэ зими кӏорэп. Зэкӏэ щэугъэу иӏагъэхэр ядиж къакӏотагъ. Джа адыгэ унэр зэрыщтыгъэм фэдэу хьакӏэщэу, яунэ хьакӏэщэу шахматный столыр щытэу шахматный клуб ӏотагъ татэ. Джа щэугъэу къихьагъэхэм зэкӏэми шхын горэ къафтригъэуцу ихыжьэу джащтэу егъашӏэ. Ес горэм зэдэкӏуагъэх, е ӏофшӏапӏэм кӏуагъэх, ау адрэ уахътэр зэкӏэри иунэ исхэу хьакӏэхэр къакӏо, щэугъэхэр къакӏо. Джай фэдагъ яунагъокӏэ. Къэлэшауэрэ Раисэрэ къорэлъфхэр яӏэх, ахэми бынхэри къафэхъугъэх. Жьышъхьэмафэ хъугъэхэу зэшъхьагъусэхэм алъытэ. Яунэгъо илъэс тӏокӏищрэ пшӏырэ зэрэхъугъэм зэрэщыгушӏукӏхэрэм янахьыжъхэр зэрагъашӏохэрэм ишыхьатэу ащ фэгъэхьагъ мэфэкӏ ӏоф тхьабзэ якӏалэу Руслъанрэ янысэу Асирэ афызэхащагъ. Унэ джэгукӏэ мышӏу хьафтыным еджагъэх. Къэлэшауэрэ Раисэрэ яунэ хьакӏэ кӏуапӏ. Ащ фэдэуи ягъэбэжъу джэгу хьакӏэр яхъоеу зэдыхагъэу нэфыкӏыгъ. Борыкъо Фатим, Виктор Наталуха, Къэбархэр.